Ni Novosađani više neće morati da brinu ako im se baterija mobilnog telefona isprazni van kuće. Posle Beograda i taj grad je dobio javni solarni punjač za mobilne telefone svih modela. Budući da koristi samo solarnu energiju, skreće pažnju i na značaj korišćenja obnovljivih izvora energije. Ono što je najvažnije je da mlade ljude i decu od malih nogu učimo i pokazujemo kako to obnovljive izvore energije rade, kako to oni korist mogu imati od toga, jer se nadamo da će oni sutra biti ti koji će rešavati te probleme, da obnovljive izvore energije i solarna energija ne bude nešto što se gleda u filmovima, već da bude nešto što se svaki dan koristi, od čega ljudi mogu imati korist. Činjenica je da se često susrećemo sa problemom da nam baterija pukne pre vremena, dakle da nam se isprazni telefon ili računar pre vremena, tako da uz pomoć ovog uređaja za 15 minuta možemo da omogućimo ponovo punjenje telefona i njegovu punu funkciju. Strawberry drvo osmislila je i napravila grupa beogradskih studenata. Za taj izum, pored brojnih domaćih, dobili su i nagradu Evropske komisije u Briselu. Najavljeno je postavljanje još nekoliko punjača u Novom Sadu.